Nama nungi yentunguka ya Nyabushozi. Nyakire MP wa Nyabushozi Honorable Wilson Kajurenge weje imerera abantu abakutera urungara bakusina hagati y'imamo abasi mutwa kwakira ntangana yabare abo ko bayito ko turiyona nangwe ari nyuma bazemeye kurinoku kumbere nahika wakano Manuel na ushakayo niteka mabona hano yo abazati tukubanza nyenda kubasima abantu bakashwa abo kwija no kutweta mu kibazo cy'abashije abo kuba tukujaga kugira mu gishako kugamba bene kangambe kugira ngo kirero muzimyena cyiciro cy'abashije nyenda kubasima abo kuziciro cy'abashije konka ikigendero cyo mushija wena abakazubira mukoro ikigendero cyo mushija no kugira ngo abo mushija umusoma umushija muzuma aba bateiso niwe umukaniso ndyomuka aha fituria abakatureta batubataruza nashomera aho kurwumukibina cyo kubanza tumujyamusha kunahereye kanisomo ukagira ngo ekintara kigire kashwa primary mukikora ubundi mibo apartment abageze aba cyangwa cyetengo cyabo kikaba kiyoborara babashomesa kandi naraganisha muniza kubombe wena nyenda kubagira ngo ntakatandikire kombe kenju y'abazeyi y'abasheje aba bazinyo bikishobera wena leta shilingi milioni 20 zo kutanga ikigo Haleluya. Okay. Ahabokuba utarukumanya harukurga nabasakuyobona harukuza. Nenda kusimira abantu bakashwa. Igini yote mkuru irukira na rishi. Kashwa primary school ekatandika shirita katandika. Kicyukisa kitinsa n'abandi yoko ingambo ruzungu kandi ahinarigire barukubasa harabiyo mwisho ngenda kubasime cyo kubanza cyabyona aho kuzara mukacutya mukanyetsa mukagera bimwa bara kama simwe munonga kwa kuzisije kandi umushabere kandi umuntu ngumize mu murimo wo kutwatandika guhendera naba kibebembere umuparamenti tindukwija kwegwa kashwa tindukwija kwegwa hinarigire tindukwija kwegwa bitu ikinda kwati ikikweshumyaho nija kureba murakikora ahinabandi when message yani abato urwana nda kuba woman member of parliament urwana nda kuba member of parliament no ya habyo rwenyanzi abyo rwetsa arubyo teki kimpingure in fact abajungu nibagera tubajunga abanyabwenge nibagera ko kubuhigire njojo cyurure kigambo cyo mwete ko kubuhigire njojo no kukwebwinga ugihigire no kirkanzia kandi uko kunyamwishuke urukuraba ubutujeme kubure aho kuhigire icyambo manya haguruko cheka somo ibiro cheka sibyo kureba abo bamwishuka bagari ahanjojo yohije enjojo yohigire biyuki nicyo rukwenda kuba nyicakare nunda kuba headmaster nunda kuba town clerk nunda kuba wegomborora nunda kuba member of parliament nunda kuba reverend canon
unakuwa president wa Fathers Union, unakuwa president wa Mothers Union. Icho torukuria hongu wachitunga kwenye focus. Mwenye kamure inyena kandi kurijero kumwareba ngo natuba ukuntera buriye matibona kiba kitakugenda birati inyena mwacha Mungu mkure narunguze eha kama baherezo mugisha miliyoni 3 umurundu gumwe shona nobora kuntwera nobora kufitira umuga miliyoni 3 n'emitwaro 5 umurundu gumwe ubwo numuharanje Charlotte umwana gwene wakamutera umunga yana nyina sente wana leo kamutera umungaro yakiriza ebo sente kwa kwikure tutundu bombe kandi amazima kanoni urugano tuyandikisa twino bushoborozi shabakaru umukanisa n'ahatari umukanisa kamwe mwana muri shabakarura kamwe ko ahandi nyongera nimwabaziyo murebere uw'ikitimusa munonga nawe nihaye mpapura murebere nayenda kumuhereza umugisha agunyuzemo ari president w'ihanga kandi chairman wa NRM ndito bakajenge batu inobusinge ntwetara kabana gatiki ukakomara mutera karuhu kaje muhereza abo kumuhereza ikoro kona ninjira ndana nyabo nona yitahira mushabaka kama babiro ona Wilson danga herezo mugisha mwene Wilson yabari munonga okuzuka kashwa ebarye kandi nanyiranga singa nayo kubandi ahandi bro nanyisaba ndiko mwana twarona na miliyoni 13 nemitwara 3 na mwene Nama Nungi yentunguka ya nyausho